Hi there, Sanbonani Modweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Abantu bathanda Uthando Nesthembu TV show abalandeli bamakhosikazi kababomsilegu kanye nobabomsilegu nengane. Wozani sizohleba kodwa ke before siqale ukuhleba bengicela ukuthi laba abakuma fan base mhlawumbe ukuthi ke unonkosikazi omthanda kakhulu le video azuyithanda ngoba kule video siyahleba mawuthi nje unkosikazi ayisho ukuthi unkosikazi mawuthi uyilolo hlobo ukuthi uma yeni favorite yakho, uma Khumalo favorite yakho, uMacele favorite, uMangwabe kanye nayo babomseleko le video ngeke uzuyithanda ngoba le video le ngiyasho ngama capital letters siyahleba Asihlebeni we guys kodwa ke phela ke nike nimuzwe ke ubaba uMseleko uyathanda ukuthi ke ku social media mase ebafaka ethi ikhaya likagogo ugogo flow hayi ke noma sihleba ke asizile ke ukuzodelela umuntu omdala kanye naye futhi ubaba uMseleko asimdeleli umbuzo nje lesobuza wona njengama viewers angathathi ihlangothi ukuthi kanti wenzeni uSnapho Chappell uSnapho lingana ngithi kanti naye umzukulu kagogo lo isihlale sifunda ngaye ugogo wasemzumbe ngiphindi futhi hayi ukuthi asimhlonipha ugogo ngibala nje ukuthi phela ababuka Uthando Nesthembu yibo laba bahamba beyolunguza kwi-family page or kwi-business page. Okwamakhosikazi sikuzwile ukuthi ke amanye amakhosikazi ayazisebenzela okusho ukuthi anesikhathi esibhizi ngendlela engafani namanye amakhosikazi. Angithi lawa amanye aphinde enze i-TV show enye baphinde benze futhi neminye imisebenzi okukhuluma emphakathini. Manje ngicabanga ukuthi kufair kule ndawo yokuthi bevele kakhulu kwi-page le family kodwa ngi-understand yey'nganeni ngoba phela yini enzima ukuthi her name is Portia Pearl wara I'm proud ukuba ubaba wakho phinde futhi his name Sibindi Mpumelelo Musa Sihlahla Sothando I'm proud ukuba ubaba wakho uyabo ilandelana nje lento zifike ekugcineni nakubazukulu futhi iphinde iqale kanjalo. Her name is Thando Mseleku I'm proud umzukulu kaMacele isizukulwane sikagogo flow ihambe lento izifike lapha ekugcineni kusingabakho no ayihambi kanjalo ayihambi asazi noma iyabhimba noma vele kufanele ibe nje kodwa guys ngeke nina nibona ukuthi amakhosikazi wona wanalo izwi kulento ngoba phela iyahlebisa ukuhlebisa iyahlebisa ngesibalekele lokuthi iyahlebisa ngoba manje sithi uphi usne senzeni manje usne ubalekile yini hayibo usne sekuphinde kwakhona ukuhlukana yini ngobani thina esibuka Uthando Nesthembu mase silandela ipage silandela ngokuthi silandela ipage lo Uthando Nesthembu ukuthi usuku leno 24 hours ubaba uqale esiphaki wayogcina emzumbe noma uqale emzumbe wayegcina esiphaki sisuke singekho ezabalandeli noma ababukeli be-TV show silandela ishow esithuma lapha epage mase sithi hawu cha sabakhumbula babuya nini mase siyalunguza epage 20 pictures recent pictures usne akekho hayi bandla khona kwake kwaba ne-dinner dates nje not dinner dates waye ngikhuluma nge-dinner dates i-dinner dates ijwayele ukwenziwe la amakhosikazi mhlambe ilunch nje ntontoni kube yi-surprise party kaSne kube nekhekhe nje noma kungabi ke yibhizi enkulu kodwa nje kube yisiphihle esincane ngoba phela ulwandle besilapha kwizingane zesithembu hayibo kwazi kwafika ngisho umakoti beze ephathini bathi otirelo bathi bani kulandle bathi sibali angazi nami ke kodwa bafika kwiPhasikalandle awusabona nje kusiphathe sezingeni kumpilo ku-season 5 kwaku-white nje omuhla wayegqokile uMakhumalo wamenzela umayeni wambhakela ikheke ngoba sabona umayeni ilungisa ikheke noMpumelelo bethatha beyolibeka sabona nje umndeni uhlangene kuyiphathi kampilo abo
sabona laphayana lo kade umhlonyane. Angazi-ke noma kwaba khona i-after party ukuthi angakafiki kona, kodwa sengike ngabona la kwizinto ey'vezwa uMzansi Magic ukuthi u-Abo waba nomcimbi lowo owenzelwa ingane mayisingena kwesinye isigaba, umhlonyane. Mawande-ke lona wamangwabe omdala kanye no-owami lo kaMacele elasbon kanye noThando, ngoba nje uMacele wampintsha lapha kwiphathi yamawande noThando yamawande no-owami, wafika nekhekhe laThando. Ngathi danki Macele, ingane ayazi lutho, ingane izobuka ukuthi mina ngibangana lelami ikhekhe, uyabo ingane. Manje-ke sengimile-ke kwisithandwa sami uSine, ngithi wenzeni-ke manje? Wenzeni uSine? Hayi ngeke guys, siyahleba-ke kodwa hhayi ukuthi siyalwa, asilwi nami umuntu siyayihlebela nje, ngoba phela Uthando Nesthembu siyalibuka. Mase siyibukile i-TV show siphinde siyolunguza kwipheji lomndeni, nakhona nje asilunguzi ngenhliziyo enomona noma nomoya omubi. Sike silunguza nje ukuthi hawu sizofike sishaye ihlombe, uma kushaywa ihlombe kuthiwa-ke nakho okuhle, sithi halala, kuvele kokunye sithi hawu halala, njengoba nje nakho sekuthiwa abazukulu bathathu. Sesizosho ukuthi hawu sebebathathu-ke, waba ugoga ngempela-ke umaka mnini. Kodwa manje sibuza uSine ngoba uSine asimboni. Khona nje wefixa indaba izwi lakho linje namhlanje, kade ngasebenza namhlanje, manje nje mangihlala phansi angathola isikhathi sokuyishuna linjena-ke, kodwa yileli izwi lami langempela. Leli nilithandayo ukuthi angazi noma yileli izwi lami, nithanda izwi lami langempela noma lokuyiqhenye lokuyishuna, ayi angazi. Kodwa nje umbuzo uthi uSine uphi? uSine useqalile yini futhi wahamba wavakasha wangabuyi, yingakho bengasamposti? Phela sizokhuluma. Angithi laphaya ku-season 3 bebuya nje wathi ubaba uMseleki usephinde wabaleka uSine, ngathi hawu wayengasho ukuthi uSine usephinde wahamba-ke futhi, kodwa indaba yakhe wathi nje usephinde wabaleka. Kanti-ke uSine uzobuya-ke ekhaya manje, ngoba engasatholakali kwipheji, esicabanga ukuthi futhi umnikazi walo ubaba, njengoba nakho Uthando Nesthembu siye sithi leya vision yokuthi akube khona Uthando Nesthembu, ngenxa yokuthi isithembu esikababa, ubaba-ke athi esikagogo uFlo. So izinto eziningi uyaziphasisa. Manje lena yokuthi sesincishe uSine imayelana nani, ngoba phela noSine umzukulu kagogo. uSine futhi simazi Uthando Nesthembu. Yimi manje sengizofuna uSine ngithi her name is Sine Portia Pearl Mseleku, first princess kababa uMseleku, umntwana kaMacele aphinde abe umntwana kaMayeni ngenxa yomshado ashade kuwona noMakhomalo noMangwabi. KuSine nje ukuthi sithi happy birthday Sine, una 27 noma una 20 bani, sike basikhombise. Hayi, bengithele video-ke imayelana nalaba abayibuzayo abangathathwe ihlangothi. Nakhona futhi umsuzothi-ke babuzelani, phela bayibuka i-TV show ngathi siyazi ukuthi uSine uyingane esemzumbe naye. Siyazi futhi ukuthi uyingane ababumseleki yokuqala awayithole esafunda sezwa ngaye. Kodwa manje mase siphithizela kwipage lomndeni, ngoba lela page elithi Musamsele ku-Instagram sithatha ngokuthi lona page loThando Nesthembu ngqo, ngoba kusuke ku-updatewa ngabo laba abavela kuThando Nesthembu. Nakuba-ke singeke phela-ke ngesinye isikhathi-ke sifike la ubaba uMseleki encoma khona unkosikazi mase sithi hawu kodwa uthanda kakhulu bani, kungakhulumi, asikwenzi lokho nje kunobu siyacela kancane lokho ukuthi mhlambe nje ubaba uMseleki ezoncoma uMacele, mase wena uqhamuka ukuthi hey kodwa uMayeni ungenaphi uMayeni, ngoba ubhale ngoMacele, ndibonile ukuthi ubhale ngoMacele noma isingisi bafethu. Isingisi nami siyangihlula, kodwa bengingazile uzokhuluma ngesingisi lana namaphost aqondene namakhosikazi. Ngizobuza nje ukuthi uphi uSine senzeni-ke manje, ngoba engasaveli. Angeke sibone iy'thombe eziwu-20 zivele ezinye ingane kuthiwe her name
bani Mseleko. His name bani Mseleko. I'm proud ukuba ubaba. Hayi bosine, wenzeni usine? Hayi. Noma mhlambe ukuthi mina phela ke vele ke usine ke ngimthanda kunabo bonke ke eMzumbe. Yikho mhlambe ngibuka ngalendlela sengiyababaza phela manje. Mina ngimfundisile ukuthi ke hayi ukuthi ngimfundisile wayesengizenzisa nginikhumbuzile ukuthi inhlonipho yona asingayilahli. Kodwa lokho angikuboni kunokudelela phakathi ukubuza ukuthi kanti usine asikho isithombe sakhe esisha noma huyo onqabile phela ngoba vele kusekhulile mhlambe sengashiwo ukuthi hayibo nasi isithombe sasine enginaso akasafuni ukuthi ngimposte ngoba understand manje. Hayi you understand bandla ngoba phela naye kubazukulu uyangena kamsele kuyangena. Wow, yini hayi ngeke abantu bengithi sihlebe bese siyibabaza sishiye kanjalo kungasho ukuthi nami ngithini nezimpendulo. Bengithi niyayibona nani le ndaba niyayibabaza yini noma niyayihleba ngoba phela abanye vele bayihleba bengaphumeli ke obala. Lena ke hayi ayinzima nje ukuthi sesingayihleba emakhoneni, singayihleba la ku social media. Ilezi ezinye isengasahlangene nani lezi ngithi ayi mina ngicela ukuthi ningayibhali ku YouTube channel yami lezi ezinye. Leyas nje awu asimboni. Kanti namakhosikazi nawo mayethola ithuba evela ku social media awajwayele ukuthi nje kube khona ilanga bathi happy birthday Sine, sesibuka nje imiyake sibazi ngayo. Nanokuthi ke mina sengithi kanti izwi laba lizwakalini ngoba phela angeke kusho ukuthi bona ababoni ukuthi usine isithombe sakhe sincane kwi-page lomndeni. Eyabo ke angeke silweke ngoba vele eyabo yaziwa yiwo. Sengisho nje ngomama ukuthi awube ngabona phela ukuthi kodwa baba hawu lezi ithombe ziyashota esikasine siphi awusifaki ngani noma ukuthi nekhona kwenzile. Ake ngiphume kini enjoy lwesihlanu igaqa ziyavuka ngapha nangapha. Ngisazongixoxela ke mangikwazile ukungixoxela igaqa engithola ku social media. Ilokho nje engivuka nakuthi engivuka nakho kuwobani kushow 5 njalo manje engivuka nakuthi kanti siphila eSouth Africa enjani. Emina sasibuka ama-movie la sibuka ama-movie asuke sithi saze sawabuka ama-movie sibuka into engekho. Yonke into esesibone kuma-movie mhlambe u2% noma u4% esingakezwa kukhulunywa ngakho ukuthi ayibo kuyenzeka. Mina ngicabanga ukuthi kanti le movie bayenza nje becabanga iblog izinto hayibo. Yazi phela ekhaya beke kuthiwa nje asiphumeni kuma-movie ngoba nje vele silobu sibuka izinto engekho. Yonke nje into ke engeke kube ukuthi ama-movie lawa asabisayo ukuthi namuntu othanda ama-movie asabisayo ama-scary movies nginokumgabaza ukuthi kanti ukwenzakalani yini, ufuna ukusaba yini, ufuna ukuthuka yini, ufuna ukulala kabe ebusuku, into engeke ngibuze yona. Kodwa sengithi manje ngoba ngilalela izinto ezikhulunywa ku social media ake ngibukele ama-scary movie ukuze ngibone ukuthi hayibo kanti nje kuqanjwe izinto ezinje kuma-movie izinto ezenzakala ngempela ney'nganekwane esesixoxela zona izinto vele ey'khona. Kuthiwa kuney'nyoka ey'hlanza imali kodwa lezi y'nyoka futhi awuyiboni ngeso lenyama kodwa khona imali zigcina seziyihlanza. Kanti into enjani lena guys? Ziyihlanza nhloboni. Inyoka le intshontsha imali esikhwameni sami sifake kweso. Ngithi mina nakhona mhlawumbe njalo uyosikusondela isikhathi sokuthi kuyiwe ezulwini sifice sinje ngoba phela manje nawe uyahlanganisa ukuthi hawu mina-ke ngino-10,000 lona omunye akanayo. Ngizwe into engizwe ku social media lona omunye akanayo 10,000 mase kuthi-ke le nyoka le intshontshe esikhwameni sami kodwa
kodwa nisho ukuthi nina sihleli phezu kwemali ngokuthula singabhali ngalezi zinto ezenzeka la eSouth Africa, sishaye i-movie nje every 2 months khona imovie ephuma ngoba hayibo siyababaza kudlule nje inyanga ezimbili nayi movie subhale ngalezi igeme zase South Africa ngoba cha khona ngathi ngibona ukuthi ileni yokuthi silandela amaphupho, dream big, sihleli phezu kwemali. Imali lezi igaqa lezi zenzeka la eSouth Africa and kulamanye amazwe nje nakhona bayalokhu belunguza izinto ezenzeka eSouth Africa. Uzwe nje sekuthiwa American reacts to ay kahle hawu into zasekhaya lezi thina sababaza manje sekufanele sohleka nawo ubala-ke siyobabaza ngoba usuthi wena how South Africans benza ay ubone nje ukuthi into ayinkulu kangako ngoba phela yena use-America usefuna ukuyenza ibe enkulu. Americans react how cha kodwa sizothini-ke phela ngoba sekufanele-ke siyobabaza la eSouth Africa futhi nje angazi la eSouth Africa siney'nhliziyo khona ezinde ngoba enye into kuyibuza iyayibo cha ngeke inesidina lento why banye babazizinqa i-South African bathini mase phela ngifuna ukusho leli gama lizongixoshisa lapha ku-YouTube bebabazizinqa hawu kahleni e-Africa nje kunezinqa ey'nkulu sesihamba nathi siyobuka omunye South African women bakithi omunye uthi South African women are cheap ngoba waye eclub wawubathola eclubini phela manje ususho ukuthi wonke nje labesifazane base South Africa yilabo babona eclubini. Experience yakho wena ile yaseclubini nalo wamthola eclubini manje sokufuna sikufundise lokho kuthiwe South African women are cheap ngoba nje ukwazi wathola eclubini wathenga suka wena useclubini wathola lo wesifazane lo wamthola eclubini okuyi owacela lezo zinto. Laba abanye awubazi mhlawumbe ngisho nalabo suke wababona eclubini mhlawumbe noma ngabe bawu-50 abenzi ngisho 5% wabantu besifazane wala eSouth Africa osongazi ukuthi usungazi ukhulume la ko-YouTube uthi South African women uthi usho into ongayazi. I-experience yakho wena ilapha eclubini and vele wena into obuyifuna ibizokusebenzela ngokuthi ukhiphe leyo mali leyo kulowo omthole ngaleso sikhathi wakutshela ngalokho enihlanganisile manje usuyahamba kuyamemeza ko-YouTube South African women wazini awazi lutho kodwa uthi sifike kanjani lana sesifikile-ke ngiyacela ukuthi abantu bazongidikila ngiyacela ningangidikili bandla ngiyanithanda kakhulu ningangidikili ngoba kuba nje mangibhorekile ngikhuluma izinto eziningi kodwa nje bese ngisho ukuthi ake sibabazeni ukuthi kanti why umntwana omunye singamboni siyamthanda ukumthanda siyamthanda siyamthanda simthanda namaphutha akhe abekho abantwana abangabenzi amaphutha abantwana futhi bayakhula naye simfisela nje izinto ezinhle noshintsho silibonile kuye siyalithanda silibone lapho kwingane zesithembu ngoba phela nami ngafika ngomqondo ukuthi uSinele eyakhe impilo iyaphithizela so mayefika ngale kuzingane zesithembu njengoba abantu nje bethanda isiphithiphithi njengoba nje abantu bethanda isiphithiphithi uzodala isiphithiphithi mase-ke leya show ayibambe kanti cha uSibindi ufike nesithembu kwaba ukuthi-ke abantu bathi kanti isithembu esinjani isithembu somjolo isithembu seyintombi kwenzakalani kwase kuba yindaba-ke ekhulumekayo-ke leyo-ke yaze yaphela-ke izingane zesithembu konke lokho sengikubala cha khona ngiyakubala ngoba nakho kuyinto ekhulumekayo kodwa nje umbuzo okulolu hlangothi olungathathi hlangothi lolu hlangothi nje olubuka i-TV show luthi sibathanda bonke namakhosikazi sibathanda bonke nezingane uphi uSinele phela base sibuka iy'thombe eziwu-20 sibuka iy'thombe eziwu-25 ezintsha
kodwa uSine akekho kodwa uyingane. Kodwa laphaya eMzumbe kulobu kuthiwa ikhaya likagogo, ugogo uyayivuma lento. Hhayi-ke asehlele ngezansi ngoba uyofika omunye la hlampe omdala kunathi ethi hayi nina ingane-ke anisahloniphi lento eniyikhulumayo. Ayi kodwa phela i-TV show yiyo esibuka ngayo ukuthi sisukuse laphaya ku-TV show sihambe siyolunguza ku-social media. Nakuba social media siyazi ukuthi ezivela khona zifana nokuthi nje siya-update ngoba phela thina sibuka i-TV show ekuyiyona esithume kulama-family pages noma ngingazi ukuthi mangaki neliqonde kahle hle iliphi, kodwa ngiyaye ngithi hlampe leli eliku-Instagram ilona elangempela. Mase ngithi mawukuthi phela-ke lona li-approve-wa ubaba wekhaya, akaza kubona yini lokho ukuthi hawu kunephutha phakathi noma vele indlela okuhamba ngayo nabayibona iqondile. Nombuzo-ke wabantu ukuthi kanti amakhosikazi ekuboniseni umnyeni bona bayibona yini lento ukuthi hawu lesi sithombe sengane asikho, ngoba asikho. Kukuthi phela-ke asilindele nathi ukuthi bazokwenza u-live video bethi hhayi njalo uyambona ubaba wakhe everyday, ngoba vele lokho yinto eyenzakalayo. Ngoba washo ubaba wathi uqale eMzumbe agcine eSiphaka, aqale eSiphaka agcine eMzumbe. Lokho-ke asihlangene nakho, sibuke nje ukuthi phela-ke njenge-page esisilunguze kulo siyabalandeli uphi uSine. Hhayi-ke asazi ngoba phela nabo sebeqala-ka ama-rumors bekhuluma bese kodwa khona asizothini ngoba sizothi basusele ekutheni abasiboni isithombe sikaSine. Sona-ke isiphihlane esincane nasibona sephathi yaSine eyayingahlelwanga-ke noma umamkhulu, ngoba phela umamkhulu siyambona esadini laSine. Akekho omunye unkosikazi wakahlela into encane nje ehlelela uSine. Ayi nani niyayithanda iy'ndaba zabantu kodwa yini indaba yenu? Ngisho ukuthi anikaze nibone kusukela nje ku-season 1 kuya ku-season 6 akekho nje owake waphithizela noma nekhekhe labalodwa-ke ney'phuzo kwase kuba nebra encane. Nisho ukuthi akaze kwenzeka nanikaze nikubona. Phela mina ngawaqedi ukubuka ama-season, ngisaku-season 3. So mina-ke yikho ngibuza kini ukuthi nina nikubonanga yini. Mana kubona-ke nisho ukuthi hayiphuthuma fix phela ku-episode 4 noma episode 5 waku-season 4 ngoba ngakawubuka u-season 4. U-season 3 cha sengifikile kuwo ngaze ngabona nemishado, ngabona nokuthi hayibo kanti amakhosikazi uma exhumana ngey'nkulumo axhumane egcineni uma ezophinde zigcinaphi iy'nkulumo uma iphinde kudlale kanjena kuphinde kuphoxane kangaka, kanti lena eyokuba united ihambe yaphelela. Ngongilobu ngibabaze lokho. Hhayi ngiyakubabaza phela ukuthi hawu bakithi ngiku-season 1 kwathiwa nje sesikuyi-level enhle lapha ekhaya siyazwana impela. Ngapha ku-season 3 abasazi ukuthi emshadweni babe khona noma abanyamalale befike kanye nabanye-ke bezobuka. Ngithi awu yonke lento abakwazi ukuyikhuluma nje bebonana ukuthi hayibo dadewethu emshadweni wakho-ke njengoba kube kuwusuku lakho olukhulu bowufisa senze njani, sibe khona noma-ke sithi-ke ukusithela mase sivela-ke ngama-hour athile ngoba-ke khona umshado umayelana nawe, umshado umayelana nabantu ababili benza iy'thembiso nathi sibe khona ngoba yena umyeni ekhethele lolu hlobo lomshado. Cha, engathi abakhulumanga ngoba nange uma ngabe sephathi esengasazi bakithi ukuthi ubeyaphi nakhona sekuyabuza ukuthi uma ngabe asabuyanga ngani. Nange umacele sesho phela banegqubu lokuthi baxoshiwe, beze bexoshwe abambuzanga nomamkhulu ukuthi mamkhulu ngomshado wakho thina siwosisi abakhona ngoba phela sesikhona ngoba umyeni usikhethile. Siyokwenze njani-ke malifika usuku olukhulu, ufisa senze njani ngoba le ndaba yomshado eyasuku lamamkhulu ingomamkhulu. Ayi ngoba ningamaxoki-ke nkosi yami, ubuxoki ngathi nikufundele nayisusa lapha eqale lapho ukuthi umshado ungobani, ungosingaye.
makungusingaye noma ethi ukuthi wena ubona inhliziyo yakhe injani, bekunjani ukuthi ngosuku lakhe kulalelwe yena ebeka-ke ama-terms and conditions osuku lakho olukhulu, ukuze-ke amakhosikazi ethathe le report ayise kubaba ukuthi ke baba sesikhulumile nomamkhulu, yena ubona kanje ngalolu suku, kodwa-ke manje elakho izwi lithi ayeyihlanganeke le nkulumo ukuze singabe sesinyathela ikhona. Ngoba phela mina ngeyami indlela yokubuka ngeke ngisho ukuthi banephutha abathi-ke hambani ngoba vele ababazi. Umamkhulu ufika as first wife, manje bona mase bekhona sebephithizela namaphinifa kanjani na? Sebeyofika abanye bethi yakhuluma le ntombazane, yeyi nami angazi kusuke sekuthinteke kuphi sengiyikhuluma zonke lezi zinto kanye kanye. Kodwa ngiyabonga support, ngiyabonga angiqedi guys, cela singaxabani. Bekuwukuthi nje le video imayelana noSne ukuthi weSne usuwenzeni. Awu noma uvele ipilakhe ipage uSne sikubona ngoba phela nesi siyathanda ukubona uSne, siyamthanda-ke yena. Awu siyamthanda uSne phosha phela, siyamthanda bandla umntwana. Ngiyabonga-ke i-support futhi. Niyabonani sengisho njengaba-prophet nabafundisi elobe sengihlala phansi, sengivalelise kangaki, sengihlala phansi-ke bazalwane, sengihlala hayi bo mfundisi, sengihlala phansi, angahlali phansi aqhubeke, hayi bo. Kodwa-ke thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi, bye.